An unbroken synthesis of the modern and the traditional, intuitively based on Bosnia and Herzegovina's centuries-old experience of feelings of transversality and transculturality, can be traced within the polarities of contemporary architectural thought in Bosnia. It found visible expression in post-World War II Yugoslavia, where cultural diversity, which implies diversities of identity, resulted in a specific architectural vocabulary. The beginnings of this architectural expression, the initial concept of which took shape in the context of the time and place, can be traced from the early 20th century with the powerful impact of the cultures of Orient and West meeting and merging in Bosnia and Herzegovina. This creative union was to give the country's historical, cultural, and political development its distinctive and complex nature. To this day, it remains a telling pointer to new trends and an introduction to the period of true modern aspiration in Bosnia and Herzegovina, initiated by architects Baldazar, Bajlon, Finci, Grabrian, Kabiljo, Kadic brothers, Smiljanic, Reis, and Šamanek. Thanks to their advanced sensibility they brought to their work in interwar Sarajevo, they saw Western and Oriental cultures not as mutually exclusive, but rather experienced the encounter between them as a creative synthesis, shaping an approach based not only on respecting the tradition of their local culture, but also on their awareness that the universal values of this country's built heritage corresponded to the postulate and principle of modernism. So I'll repeat it again. Okay. This architecture of international functionalism promoted a high degree of social consciousness, reflected not only in the conceptual and dispositional novelties it introduced, but also in their sensitivity to the existing environment. It was through Juraj Neidhardt's architectural and critical work that this aspiration would evolve into a contemporary regionalism, seeking to preserve the country's spatial identity and make use of its cultural potential to continue the quest for its own expression. Neidhardt, a pupil of Le Corbusier, transposed the positive values of the heritage into a modern vocabulary in a distinctive, highly original and visionary manner as he pursued the notion of the continuity of architecture of the human scale. The crowning achievement of Neidhardt's practical work and Dušan Grabrian's theoretical work was their book Arhitektura Bosne i put u suvremeno, published in 1957, which significantly raised awareness of the importance of the cultural context by documenting and analytically according value to it, as well as laying down principles and methodological formulae for future building. The heyday of Bosnia and Herzegovina maturity in terms of social and cultural life and modern architecture was from the late 60s to the mid-80s, for a generation of architects like Đuvić, Jahić, Ovadia, Polić, and Croatia architect Cicin Šajn, emerging in an institutional context. The genius loci and its meaning constituted the basis for their research and creative potential expressed in the relationship between community and place, helping them to grasp the significant individuality and architecture of the urban structure. Ovo ide malo brže nego što smo mi to pretpostavili. Samo jedno. Evo ga. Okay. The work of architect Zlatko Ugljan merits particular mention on account of his artistic universality and polyvalence. His research approach and postmodernist thematic classification of architecture are deeply rooted in the topos through a multi-layered reinterpretation, but yet his architecture is entirely new in the sense of its upgrading of values. A major feature of this segment of Bosnia and Herzegovina architecture is the marked presence of authorial individuality, making it impossible to identify any common characteristics, whether formal or stylistic, other than the recognition that the concept of a building can be read only in the context of the place to which it belongs and the time in which it came into being. For example, many residential properties refer back in form to the traditional Bosnian house, whereas the programmatic conception of the majority of public edifices refers to the principles of composing the existing built ensemble, thereby paving the way to innovation and expressionism.
Unfettered creativity starts from a position of preserving not only the material culture, but above all the lifestyle. So the architects with this mindset share the same attitudes and the sensibility within settings with the powerful genius loci, such as Mostar, Stolac, or Jajce city, and those where the spirit of place is less pronounced, such as Visoko, Zenica, or Iliash city, thereby uplifting the existing urban and architectural setting as when they are inserting man-made features into a natural setting, as on mountains Jahorina, Trebević, or Igman. With their references to modernization out of tradition, these architectural creating are example of the fusion of the modern and the traditional in Bosnia, deriving from the strongly felt need to comprehend its contextual complexity and the demands of the present day. Thank you, and sorry for the mistakes of the PowerPoint. Ne, imam ideju ovoga, samo da krenemo ovoga. Unutar konteksta jugoslavenskog arhitektonskog prostora sigurno možemo govoriti i o razvoju specifičnih pristupa unutar pojedinih škola, dakle ono učenje koje se kultiviralo ovoga na fakultetima, a fokusirano uz vodeće autorske ličnosti. Toliko sigurno možemo govoriti i o Sarajevskoj školi arhitekture koja se vjerojatno u dobroj mjeri i po svojim posebno dobrim primjerima, ja bih rekao, oslanja upravo na ovu ideju sinteze ili fuzije, o tome možemo raspravljati, između tradicionalnog ili regionalnog i modernog ovoga. Ja bih rekao u stvari da Neidhart sigurno do neke mjere anticipira i ono što će kasnije Frampton prozvati kritičkim regionalizmom, iako sigurno da imamo ili koji brzi ovih primjera iz 30. godina na koji se Neidhart mogao i osloniti ovoga. Ono što se dešava u 80-ima u Sarajevu jest onda jedan drugi pravac koji zbilja onda možemo zvati postmodernističkim, utoliko ne bih Ugljena svrstavao u tu struju. Ja bih rekao da je on u stvari bitno drugačiji arhitekt nego što je Strauss. Strauss je onaj ortodoksni postmodernist, ako ga tumačimo u nekom Jenksovskom smislu, Ugljen vjerojatno je prije kritički regionalist. Interesira me, obzirom da si ti nastavnica na školi arhitekture, koliko se još njeguje ta ideja i te zasade koje su i Neidhart i Ugljen nekako apostrofirali kroz svoj rad. Koliko je to još uopće prisutno u arhitektonskom diskursu ili se škola i općenito arhitektonske prakse kreću prema nečem što je danas postalo više, da tako kažem, globalistički? Pa, dobro, uvijek je zapravo na fakultetu arhitekturi bio taj bipolarni karakter. Jedni su pratili Straussovu školu, tako da kažem, a da je mlađa generacija tog nekog internacionalizma, a drugi su zapravo pratili Neidharta i tako je dan i danas u praksi. Ono što je recimo interesantno je da je najmanji broj objekata koji bi mogao imati karakteristiku kritičkog regionalizma izgrađen u Sarajevu. Najveći broj objekata je rađen u nekim manjim mjestima i možda je to neki zapravo u stvari najbolji doprinos za ta mjesta. Recimo, konkretno, ako kažemo da je Ugljen najbolji predstavnik, jer je nekako tad nastupio u najzrelijoj zapravo u stvari fazi, kada je zemlja imala dovoljno mogućnost da se svi ti objekti izgrade, da on ima samo jedan svoj objekat u Sarajevu. Ostali su po dijelu Bosne i Hercegovine, nažalost, u devastiranom su stanju. Da, nažalost, oni su potpuno rastureni. A kako je bila recepcija njegovih radova? Da li je već tada bilo u vrijeme njihove realizacije, primjer Hotel Ruža, recimo, da li je bila prepoznata lokalnost te arhitekture? Pa, bila je itekako prepoznata zapravo lokalnost te arhitekture i Ugljen je recimo imao mogućnost da gradi totalni dizajn na svojim objektima, znači od urbanističke postavke do, programske koncepcije do najmanjeg detalja, čak priveska za ključeve recimo, i uglavnom je u svim objektima koje je radio je do detalja. Interesantno je da je on veliki broj rezidencijalnih objekata izgradio za političke funkcionere, tako da su oni u neku ruku prepoznavali možda njegov talenat, a možda i taj osjećaj koji je zapravo gradio za topos i za mjesto i prilikom toga promovirajući te humane karakteristike stanovanja i pogodnosti koje nudi to stanovanje, da u pravom smislu uživate zapravo u tim objektima. Kako bi se rešili Straussa, majko?
Pa ne znam, ne bih ja baš... Sad priprema reizdanje svoje knjige. Ne bih ja baš Ne. rekla da Strauss nema negativne karakteristike, tako reći, to samo različiti vidovi arhitekture i to jeste ljepota, jel da nema samo jedan stil ili jedan pravac, nego različiti. Istina, moraš se malo odlučiti, moraš neki stav zauzeti. Da, jer recimo neki su tradicionalizam koristili na pogrešan način, pa imate u Bosni primjere nekog folklora i retradicionalizma i tako.